السلام علیکم عزیز دوستان، خوش ملت. تمام روزنا تما با ده ادبیاتی، ده پاییزیا، ده شعریاتی نفس زد دوستان نزاگتا بوا. سفته که خبرو کردم بچه گرای که ها کسی وقت بایو دگرینه نه باش ما حق داشتیم پیده نه پیدم نیکی شما اشتا وقتی باش ما مراغین نبا تما حسر بکه هر کسی وقت بایو دگرینه جغ نبو که از شما وقتی بدزدم صحبتم گونه صحبته گونه تمایه سفته مقصدم رحمتی توفیق الهامی صدوبده شعری تحلیل کرده به یقین که بچه کانالی آبونه بویا کسان چه کانالی دیکارده تمشه بکن زندن که مانگی بابه کشیم با ناو شاعری صدوبده شعری به آوازی ایفام کرده و پیشویان از شعری تحلیل کرده دیبیم اما شما صدا گله عجایبه تیما گرده که این تیما با ما مانع بده که شعری تحلیل بکنم چونگی از شعری تحلیل کرده ده شاعری حقیقت که گپجینی بیم و با این تیما نگنمان بابه یعنی نگنمان دوارده بابه بازنم کرده مگنم دواردم من چما دلاده گله انگل بمانده و اون انگلاتی بامو مانع بابه یعنی از اشتا سخانی اشتا اعتراضی اشتا دلی تیلی کردینی بیم که نسا کم وقتی سا انجا توفیق الهامی شعری بنا امی بابه بوتم یعنی که چه تماکو چه عجایبه تماکو از برخم شما هیچ وقتی ده هیچ شاعری ترجمه حالی کویم بینی یعنی امگل معلوماتی که شما اگر بپیون هر ورادا ای هانده بزنیون وینده بزنیون آزان نه شما وقتی با می صرفم کرده پیده نه اشتا وقتی صرفم کرده پیده اشتا ناونا صحبتون دا گیدم کرده بی که با ما شاعری شعرش نبو سویا وطنداشی که هیچ فرقش بدنی اوه شاعری حیات با من مانده ای طرفه بعدیم بیشتر اچه شعرون شاعری شعرش نقل سا اچه نقلاتی که اچه آیرفتی که خبر دایده شعرش ضعیفه ایرسا بنا سویا گل وطنداشی بده و بنا سویا وطنداشیان اچه ترجمه حالی هیچ معناش بدنی توفیق الهامی حیات با من مراغه هدف نی شاعرش تا حیاتی جیه خدا به چه جورش نوشته جاوان جیه خداوند عالمی بایو اذیتی نه ذلتی نه جمونش نوشته شاعر اغلطیه ده چشی روشنه که دنیا رانگون که محروم با ده محرومیتی بوکه ده خصوصی اینترنت ده هانداشه میانه مکتب عالی سوادش سا فیلولوژیا فاکولتش سکارده اوما معلوماتش کرده اشتا عمرش ده معلوماتی بساجه یعنی چتینه حیاتش جیه بومونو اچه وینده نوینده قد اهمیت کسب کردنی از ای اچه شعرون ده ویندم از ای دچه شعرون زندم شاعری شعرون ده بچه کویتی بچه نوینده قد گله ایهام گله اشاره نی اگرم شاعر اشتا شعرون ده اشتا اثرون ده اشتا کویتیش نیو کرده بو بمی گله ایچ ایهامشان کردن نی بو از بوچه اچه کویتی اچه شکستاتی بمیان بکارده اینیم شاعر بسا وی آدمون سا چوکش وینده هم ظاهری هم باطنی یقین که ده طولشید پاییزیا تانش با کسان چما سخانشون گته
درسین که با کور قاندم کن هدفی جدم. توفیق الهام تلاشی هومر. با چه سبب؟ با سبب که شاعر کوبه شعرش نوشته، هومران کوبه شعرش نوشته. یعنی که شما فکر کنده که از کوی سخانی و چوبود بودم. حقیقت با شاعری به حرمتیه. انجا با شاعری کویتی با میدون بکارده به حرمتی نی. 3000 سورت چمی بناب نامعلوم گل شاعری کویتی گره با شاعری باب کرده به بنزتما کرده با شاعری به حرمتی نی. گویا اما اومون دنوما با بارزا سویه‌مون روز کرده. از بسا هومریسیا او بگردم. انجا حالا اشتا دلم تلی کردنی. با ما که ام بنزتما بالو چیچه. دارد چیچه. یکی از گله غزل نوشته. چون غزل نوشته ای با فیزولی اخشش کردمون. یکی از ساتیریک گله شعر نوشته ای وطا به وطامون تلوشی صابیره. یکی از میخانه وطا به وطامون واحیده. اما کینا براخمون چه آذربایجانی سعودی کو. دنیا دا فیزولی زنکس نی، صابیر زنکس نی، واحد زنکس نی. اما ونی بوچی باشتا دستیدمون. اشتانی باون بوچی دستیدمون. بناو صابری گل شعره دا مولا صدرانومم خانده. صابری مولا صدراج زنه. شما دا یکی از ادبیات شناسان هیچ مراغن کرده که مولا صدراج کی با؟ مولا صدراج 16 عصری یا 17 عصری صفتانه سرونین. میستیک چم شیعه عالمی میستیک فیلسوف عالم با. فلسفی عالم با. این کس زنده چه بارده. دنیا ای مولا صدراج زنده. دنیا هیچ فیزولی خبرش نی. دنیا هیچ صابری خبرش نی. صابر بعد مولا صدراج فلسفی فکر. اون منزنه کیسه غزلش نوشته با فیزولی اخشاشون کرده. کیسه ساتیریک شعرش نوشته صابری اخشاشون کرده. کیسه میخانش بوده با فیزولی واحدون اخشاش کرده. توفیق الهامی با هومری اخشاشون کرده. توفیق الهامی کن اثر با هومری اثری اخشاش دویده. توفیق الهام کن افایمون با هومری نزه. انجا بچه کویتی گوره. شما انجا بچه کویتی گوره نامون بید نوه. ام بازات من کرده. جو بزن دست ساده. اغلب اخچه. اغل چیچ بینده شکش شدنی ایم وطه. با کوکو وطه با چلاخ وطه. اغل یعنی. جو بزن وارافسکوی آلامه. مثلا کلیکو خود دویدن. با بیانده. گلنی کچال اگر ساعت اوروسی اساسا اوروسی آلامده وارافسکوی زاکنه. لسی وطن. گلنی کوی اگر ساعت داچکی نویده سلپوی وطن. گلنی کاسوی وطن. گلنی ناساتای وطن. گلنی اوساتای وطن. گلنی چشیه به کتوز وطن. چون گلنی نسه به پوشکین وطن. جوگو کن آلامه باش مکو. کن سویه از درستنیم. شما باشتا ادبیات شناس بودن. ادیب بودن. شما اشتا کارتا سخانی، اشتا کارتا فیکیمونی زنینیون. شما بو اومان اصلی ناوی اومان اصلی ایر سوگاتتون. بوچی اما اشتا شاعرمون با هومری اخشاش کرده. و بردم اما هومرمون زنانه به چی چکمون؟ توفیق الهام امون دی. بردم تاریخ دا یونان ادبیاتی دا هومر بنابی اما ان شاعری توفیق الهامی با کی اخشاش کمون؟ اما هومری چکو زندمون. با سبب چی اما هومری زندمون؟ اما فردوسی انا زندانیمون. اما بابا
Tahiri ana zindanimun. Ama Attari ana zindanimun. Yani ama bu çift Homeri ana zindanimun. Bagora ki Barza Avrupa, iştani Barzana Avrupa, işte medeniyeti telgin karda, dahar vasite. Hamuna savod, hamuna medeniyet, uvaşta ba Urusiyan Kafkazi gatiyada, şargi Müslümani edebiyat medeniyetiş itarafış takıştışı, Rus Tatar mektebiş vardı ba miyona, ba ım mektebi sakarda kason vazifeşonse ve milleti vindişe ki da Savudi banav şedan, millet banav şeda, yani terakki karda da elmi. Yağın ki darastın ki çama toluşatiyadan Türkleşme siyaseti da vazife bu rahat jimoni gora handan vazife sedan. Yani Azerbaycan Savudi be hiç kesi lozim ni, hiç burada lozim bedene ancak Savudi başı koşuk sedan ki bana Azerbaycan'ı göre devlet işte ana yan kopede kardı bazınız da Savudi. Rusya imperiyadan Savudi sepiyakasu Rusya imperiyadan rahat jimoni gorşuk Rus Tatar mektebi sakardeni biş ve Rus Tatar mektebiye de Molla Sadranı be. Attar ne be? Anayo Avrupa bana baştan bin. Anayo Rusi bana baştan bin. Yani bu mektebede amanışın da Avrupa Saudi tanışışın karda. Avrupa Saudiyan, Avrupa medeniyetiyan rişe Yunan medeniyetiye. Yunan edebiyatiye. Az ikeren keynese با Avrupa edebiyatı, با Avrupa ilmi o bagardım. Ancak söhbetim ama ki Avrupa işte rişe Yunan Rim imperiyasıç pegate ve on imperiyonun esasen Yunan hemşe de şark de İrani medeniyeti bacang bu. Hem siyasi sahnede hem medeni sahnede hem dini sahnede dayandı ragabatşun barda. Ve şüpheni ki Hristiyan dini Yahudi dini de peşa carayanı ancak bavada Zerdüşti dini tasir ve bu. Yani Hristiyan dini de Zerdüşti dini ayının iştanış bürüze dua. Yunanın hemşe de ironi tarihen deşmene cephe de buan. Çavun ku medeni gidaşınan sabu avşan iştanki karda bana iştanki takdimuşun karda. İroni medeniyet züman ba. Yani bu seviyedeki Yunan medeniyeti Yunan'ın imperiya bayuli bani çünkü İran imperiyası hem Hindistan'ı felsefe gofovattan Hindistan'ı hem avraş başta tabi kardızına başta medeniyeti hem Yunan medeniyeti tana ki başamın diniyen Zerdüşti dini ve Hristiyan diniyen Zerdüşti dini tesiriş bu. O yüzden işte ilmi medeniyeti rişe Yunan'ın şunzına ve co medeniyet şun işte ku diyarı karda. Yani bana egoisti. Isa Avrupa ısati alimun tasdik kardan ki Yunan'ın İran'ın ku medeni alakaşın bu Avrupa elman İspanya ku uvaşta terakkiş karda İspanya sesasor Müslümanın hakimiyeti ziyade bu. Albatta imi asa alimin otar sa pence sor çimi bana faşisteti tuğyan karda Avrupa imi naveti. Sa pence sor çimi bana siyodami negri kafasada bana heyvani başta cemaati nüşi edin. Bana zopar da bu heyvanın nüşi edin. Bu seviyede bu insanın elmişin bu ama talgin karda ve insan hakları
çavun ku beşa gona tema yani gale tema ki çimi barada bape da saatin sıkan bıkı ancak söhbət ama ki çözüre bedeki Homer umuyda başama savumuyda nışta Homer ki çe Yunan'ın 3000 sort, 3500 sort çimi banav hala tarihşan, jimoni tarihşan namalum bu gale şaire Kuba, içaçı kuvvetiyen tasdik karda bani çünkü asati Avrupa şairin sapence sort çimi banav fakir karda mi ki kuya şairi jo şehiriş navışta, jo paymaş navışta asati Avrupa alimon, pik karda alimon Potanki kuyavdam jogo şeyi nevaşte azeni bas Homer'i çocura ba Homer'i çocura şu not kunoma Xtar bakın Homer'i sanat çiçba Homer bana aşığın bana dostan sıxanda karda aşığın çı şehir ba şehir meydanın da vayon da dastanışan da İlyada kahramanın bu arada ve nünüş kazanç karda. İşte güzaranış karda. Homer'in nas sanatan bana osnağa babe üsto aşığı zuan aşık dastan sıxan karda kasi zuan dastan sıxan karda kas babe ve Homer'in nasladan kise Kuba boğuluşun kuya nasıl bota ve Homer'in objağı manda da forma kumanda. سه هزار سال چمی بناف چه خونه خو بعد توفیق ایلامی چای دادی توفیق ایلامی حالا همری پای من پاپیروسون دا بوان tam بوانی یعنی پشو گردشون کرده امی همری نوماتشون تقدیمشون کرده 3000 سال چمی بناف bana aşığın benim çünkü Azerbaycan edebiyatı düz karda da bana aşık alaskarşın takıştı. 3000 sor çimi bana aşıqati karda Homeryan bana gelip veliki poet çünkü yola şairi bamaşın takdim kardı amanan ısa işte giramiya şairi ba Homer'ın oxşaş kardı. Tevfik İlham دی نوا عاشقاتیش کرده پای ماشانده توفیق ایلامی گله پای ماش نوشته هومر ایلیادا میفی قهرمانش تمثیل کرده هومری توفیق ایلام چه تلاشی کن میفولوژی قهرمانون بارده پای ماش نوشته یعنی جوغ az çocuklar joğu fikir makam joğu çı alamet çı tema ki az bami ganidam çı cafangiyat galet tema şama tasavvur bakın ki galet nabalat odam bir de şiddet toloşi poezya tanış bu umut da toloşa zavoni ve vindeki novoştaşındaki Tevfik İlham toloşi Homer Nave da bak çiçi bana bu çiçi bana ya bu çiçi aktar bakay. Tevfik İlhami ufayamonun da mifi kahramanı. Kavinavu. Tevfik İlhami işte bu kadar halk nağılış navaştani poemaş navaştani halk nağılı bu arada. Handakas asır ni bama. İnsan çözürüştani düz barda, çok barda, çıkanı kuştani vindiyada. İnsan çıkanı ku baştan nadyako, iştani çok barda yazını. O vayna noydam bakanı beşede başta ulatın dekordamon. Yani başta dekordi ve başta bakanı beşeyiniş. En xunakho, yani çok az amani çıkı vindi amana babi jago dekamon başta. Yani insanımon. Tevfik İlham çıkı Homer bebasne. Ami gale gadağlım bakon, ami gale yani başta sinecedeki ço Homer'i xabaşaste yola Saudine güya yola Saudine Tevfik İlham Homer'e ami ço nağıl bako hiç başımı kefiyagın ami çama adibun kardan çama siprişun kardan
از نیم کار ده دامانه بون انجا آدمی دل سویت ده بجگو شیون جگو عصبی کار ده جگو چیون آدمی ادبیات پایزیا باش ما اغلا هنکه شما اغلاتی مانده باشن جور دنکه اگل خونخو چه پیا کوبو بو به کراغلو بو توش پسی کیفی بگنه پاوته سوازا ببخشن ها تو بام بشی کراغلو بودتاش چان از زمان ببو اینم بچه کیفی بگنه اچه پیا کویتی به سکویه دویدن بای لغلغه کردن لب با تمام بارزن نموشن نوه چما دیه ده چما محال ده umut kardam ki bu video aklım diye kardanı kuyasaydı işte. Gonasaydı bir kuyasaydı vatan. Yani çok saydın ki farkın bir göre bir kuyasaydı vatan. Aygatan çaşada mahrum bir danyo rüşnaku. Asa paça aklım kuyasaydı vatan babe. Kuyasaydı akıl vatan babe. Kuy akıl vatan babe. Veya aklım tonu ba saydı kuyasaydı vatan babe. Yani xunakhu işte şehrin dışta şikastatiş vatani bir niyoş karda şuma be çukur şikast bağıtıyor. Şuma o gardım inen ba Yunani da ironi ragabati. Şuma Karnaval ya Karbala video söhbet da be işaram jabe ki İmam Hüseyin'i musibeti banav yani İslami banav şuma milli medeniyet de dastan sıkan kardı bu. Çama mitoloji kahramanın Cemşid Şah barada, Rüstem Zali barada, Siyavuşi, Söhrebi, Keyxısrovi, Şahın tarihi barada dastanın hıstibin. Ön dastanın bana aşığı şehir başar anavin sıxanaken bana tamşo forma adın şuma çı jogu dastan sıxan kardakasin ku xabun aste eynen Homeran jago dastanı sıxan karda Homer işte mitoloji kahramanın bu arada sıxanış karda İronoloji dastan sıxan kardakasinsa işte yani çama İmam Hüseyin'i şücayet, Ali Aleyhisselam'ı pahlavanatı, şiiri Xuda ve şiiri Yezdan ve şiiri Yezdan avtin Yezdan çe İranojun İslami bana Xuda nomunda gelebu. Beşin şiiri Yezdan vata. Çe Abulfazl basi sadakat, mardati, gayret. Avun hamma çama mitoloji kahramanın sonataşın o gata. Yani ama çama joğu gele çe Yunan'ın İmam Hüseyin nöbe gorşok çavun ku a İlyada kahramanın mandan. Çama ku İmam Hüseyin'i bana iştani mun kabul karda ve açı dostan açı muhabbeti ani amanış çe işte قدیمی میفولوژی قهرمانان کشتن دیارو کارتا از وطنی من بوجه جهانی خدا نکه İmam Hüseyin çama millet kubeni vindaşı ki İmam Hüseyin'i aleyhisselam'ı şücayet haqi barada jang basa avunsa barza seviyede yani emoşon pegata hemen bakıdı khodu çama jibon bakıdı khodu bakıdı khoduan خدا رو دا شهید با کسی با منو عزیز اچه قهرماناتی وصف کرده بینیه و پیشونا دامینه اسراده فردوسی وینده که عربون ملیتیتی وینده و چه طرفی کن ترکون حاکمیت ایرانی هسته ببشته فردوسی با میدان بشته و فردوسی ایرانی تاریخی نوشته شاهنامه نوشته شاهان وصف کرده همونا داستانون بنا شعری فرماده با ا داستانون نجه بنا شعری بندازی اون وقتم از 3 سال سری دلاده گیمبی عرفه ده بوان
و فردوسی اونش بنا شعری بنا پایما و میدونش بکارده داشته سخانون وصفش کرده و دنیا مدنیتی بارزا سویه ده گله اثرونش نوه و پایما و عربون هم و ترکان هم ثبوتشون کرده که ایران داشته تاریخی داشته مدنیتی مارد ازنی ترک حاکم هم بباش ازشته ایرانیتی دوام بکم عرب داشته اسلامی هم باش از اسلامی قبول بکمن داشته ایرانیتی بجیم نامه تماما همونه داستانونش کیسته اونش چگوده بکارده یعنی اسلامی بمک بود داستانونش چگوده بکارده اما اون داستان سخان کرده کسانمون یوده بکارده و جغو کی جغو یودمون بکارده چه جغوش بمک بانی جغوش یونانون همونه داستان سخان کرده جو چه ایرانجوش کو پگتاشونه یعنی جغو انتهاسی یونانون کو نه امام حسینشون با دینه ده نه بنا شاهنامه نوشته فردوسیشون با بگورم با سببان یونانون هومر بشه اومر رسبما ما اینم وقتم صابری مولا صدرازنه ده با وقتی روس امپریا روس تاتار مکتبونو شکارده مولا صدراش ای طرفه دوا زمانه ده اروپا ده هر واسطه ده هر جهتی اشتا مدنیتی با ما تقدیم کرده گرشوق چما اشتانی چما اشتان داسته سده دن الا دا قهرمانون بارا دا چانا ملتفیلم استه چانا فیلمون استین چانا کلاسیک فیلمون اصلا چانا جاگو فیلمون کشا بدن امانان چما ویندیمونان انجاق امه انجاق چما اشتان دولتون که چما مدنیتی تقدیم کرده دولتون انجا bu agresiya, bu tazigi, mübarize barde gorşu vaxtuşun sarf bede ancak ba cangi, ba iştani çaşkarde, işte salmatayı uğati gora. Yani vaxtuşun bedeni ki boşta müfik kahramanın film bakaşın. Yani işte medeniyeti ana züyüşün ni ki ana çok benim Avrupa خاص کرده هم باشته سلاحی هم باشته مدنیتی تاثیری کرده گره بچه ملتان تاثیر کرده گره انجا چما ملت چما زنا دولتون چما ملی مدنیتی تقدیم کرده دولتون انا ضعیفین کی اون اشتاز زوی انجا با مدافع جسمی مدافع صرف کرده معنوی مدافع کرده زندانی نشتنی البته ایرانی manaviyati barada kino noşveye dünyada kino festivalında layıgine varagattan ancak işte kadimeti işte tarihi barada kino kaşı zindani yani bu külli miktarda pul lazime ve İran devleti ise İslam devleti ve çe fikibon ancak İslamiyeti takdim kardeyniye ba dünya بودم یعنی اما اشتا کو بشامون اشتانی زندانیمون اما همری زندمون و دارد امه کی حتی اما اشتانی چه همری کو مدافع کرده عوضی همری تأثیری کو مدافع کرده عوضی یونانی مدنیتی کو مدافع کرده عوضی اما اشتا شاعری هم بیوخشش کردمون انجا بچه گرشوق کی او کوبه اما نند فخری اشتا کوی شاعری بی دستیدمون چی اشتانی اما سر وضعیت دوگتمون هومر 2500 سور 300 سور چیمی بناف جیه افایمانش نامعلوم اشتا نامعلوم گل شخصیت تولوشی هومر اصابه میون بشه بو چند هزار سور باپشته تلاشی دنیا بازنه تلاشی دولتی دنیا بازنه یعنی
yani sarayini az Mısır. Çama dalada ironik sarı vatan azındanim basarım babamım. Çı vaziyeti zindanim. İşte dalım tehlikardı aviç. Ancak kardam ki çama adibon, çama spirişon, bajoğu şeyin fik badon. Yani işte karda sıkhaniz baznen, işte karda fikimoni baznen. Yani ama dışta da sıkhani, da gapon, da fikimoni bu Uma nasli, navu uma nasli irsogattamon. Be mahna, be mantik sıkhan kardeni nimon. Ve hiç mantiki vara kardani, tofi gilami homer be. İşte aziz odami şikastati niyo bakay. Ey baddim biyakani. Başta ağlı Teymur nom banoy. Ancak bey Teymurlan yavatni. Ki dönüyor hakim bu. Topal Teymur avatni. Yani barza seviye de bu. Bana Topal Teymur'u dönüyor bagati. Başta özbayati ani başta Teymurlangi ba Topal Teymur vattani Amir Teymur vatta. Açı Topalatin yok orada. Ana. Təlim kardı. Yani özbeyi ise şuma beyciyon. Vattani ma özbey beyci milleti. Zağına ama ağuni bagam kardanim onun. Ancak özbey basaşımasa çok fik karda. Mantik ışıstı. Topal Teymur'u, topal ba bu yani. Cismi hasaratı kıdı başı bey. Bu çi ba miyon bekar deyiniyim. Çama yani özbeyi fikim onu vatam. Yani çama amire Şama devlet sokta kahramanı, şahsiyeti, tarihi şahsiyeti. Az bu çi acı topalatı ben miyona bekam. Ana. Zannan ba ve odami keyfi bagına. Ve adibi keyfi bagına. Babakşam başma keyfi bagına. Taksi çama kuni. Kardam ki mani babakşiyan ve kardam ki şman anışta sahibi da barasıyon. کردم که جغو شهر جغو صفون جغو به منطق حرکتون به منطق سخانون اکنیمون سعی بیان ماس کردم شوانی خدا حافظ